Lug Riau, Ibutian Sisas. Ni ansawa nan Marcus Caesar Augustus kachin patukata kosanet eo mekachichiki John sabal me way chorus and inchinti. I kayon inchintien aramas match me uyawini main Grinius kapinan Syria. Aramas chorus makit lang nan utan wasame re ibutia para enyang inchinti. Sosa puegi kisen katautokan tebich a piliang maselsang Galili nan kisin kani man Nazareth, kolang sutia nan kisin kani man tebich de Bethlehem po enyang inchimtia. Yang aku Mary me kisin ninyo o melesteya nan sawa. Ni ara kachkachir Bethlehem and Mary anso ablaler po enechuk. I kachin kay puyati sabal memesani kisin puchakis. Ab kachin kitim kipenen lukon sari o kachkitiyong nantawan kamanga man eo pweki sala wasanan iman kairo. Silapen sip kay ochon lang kay. Silapen sip kay wiyasin sila na rebellion sip kan ni pokonan sabo. At yon lang ang kauno men papartong rail. O marainan coach takar rail tar o kabir rail pene. Rail arsalo kita ko alap. At yun lang o abnasan niyong rail. Kumail ter masak po'y watong kumail rong kaparan melel poch, mepan kaparanta aramas koros. Popong wach song komoro ibutiyang kumailer nan kani montebich, yay kaon mesaya. Riyach kilalpe ong kumail. Kumail bantiar kisinsar polel kis, makitikit kilikon sari o wanon nantawan kamanga man. Niyan sa woche, karis eo ang chon lang aterye papara tawasaw yang chon lang o kapag nga coach kukulki. Kapag ngong coach nan lang wasaylain o may kapol nin sampa o nga ramasakan may akin kachin kubramawi. Ni chon lang ko kach lang sang rail o kach lanan lang silabe ko intabanan po nga rail. Nakichail ko lang mas Bethlehem pagchailan katete tame wiyawiyar wasaw makauno abchen nasa niyong kichail. Rail ari matangalang Bethlehem o tiarata Mary o Joseph o pilsarip palelo mewanon nantawan ka mga man. Nisalabe ko kilang atakisin saryo, rea patakiyang Joseph o Mary, tame chon lang o nasa niyong rail duwan saryo. O karas marong silabe ko inanin purya may kila au tepenar pasay ko. Mary kinkachin chamachaman mapukach karas o kinkachin metemetawanan pure. Silabe ko pura lang nan arail wasa. Socha chokati sang arkap nga coach pwede me koras na raronger o kalanger o me koras poitar tuwan mechon lang amasa niyong rail. Sisas kachin alamare. Murun week seryo circumcised la re kiyang mara sisas tuwan mechon lang o kach kiyonger mon ine saikinche abata. Kasarawiben Sisas. Anson kamakal me inchingdiar nan kosanatan Moses lau tauli. Joseph o Mary. Kachikitalang seryo Jerusalem po en kasarawiyong kauno. Duwan me kasanti sanger ren kauno. Serwol koros me mesani pankin kasarawiyong kauno. Irapil kachki kotala aramen meirang, tuwan mepil kasanti sanger ren kauno. Muray riyamen te muray pulapul riyamen. Ni ansoa olamen kin mimi Jerusalem, maras timiyon. Ol menach inanin patiti o kin lamgu coach, o kin yang kaskasik, kameurpen Israel, o ngen sarawikin kach ren. Ngayon starawi kachin kamaray ni kita, me esoche pan me lamon pan utial mesaya me kauno kachin no gitar.
ngenoche bil kalwa ki Simeon en paralang nan chen pastarawyo. Lisamen seryo o ine ar kachkilong sisas nan chen pastarawyo po en kapayata masan en kosan nato. Simeon aleche seryo po kata o kapkapinga coach pashpachowan. May ngay kaon kom kachin mo itala sabal mamulatuan pashpachoway ni bebol tuwan makom kachin inaw kitar. Paparan masay kach kilanger sabal mamukomeur. Makom kachin onabatar mon mesen way koras. Marain eo men kamaraini merosorosakan o kalanganala chon sabal mamuway Israel. Samen seryo o ine apuryamay kila mekan na Simeon koskosoya tuwan ni raseryo. Simeon kupramawira o kubatang meribachowan. Kisin ser menech bidibiltar po en buyala men meninkaw o men komeur en mechocho ren men Israel kan. Eban buyala kilel eo me aramas chocho ban belianta. O kasale kita lamalamrer en nan kabed Israel kan. O insensuat laut ban kawela kupromien, rasong katlas kang watch. Bilmia li so kob men mara ana, nen banwel, kisen katauto ken asar. Elikay lapalar o son parche isu me e poto mimi kere. O mech e liodilar o son parer walisak bayo. Esocho kin pitoy sang nanchen pastarawyo, panipong ninran, akin kautokyong poch, uyakapakap o kaisisol. Mi ansowoche elellamo o kapinga kalangan en coach o kosoya tuan kisin seryo o ngirail koros me awyawiyoto kome urpen Jerusalem. Ni arail kapuyatar me koros me kileltier nan belian koson naten kauno reap kachin sabalang kalili nan kisin kani man Nazaret. Seryo eri kekirta o rosroson la e apil kupu-kupurokong la melel o kalanganan coach kinsan saltare. Sisas nan pungan son kawewen koson na tokan. Nan bar koros tamen sisas oine kin kashtala Jerusalem po Iraniang sarawian basoba. Ni sisas e makier somper Isak riao reap kashtala po Iraniang sarawiyo ni tuan anabar. Ni sarawian basoba e imsakla Irail ap sabalang nan utakarail. Asisas kachkache Jerusalem. Seme o ine ap sasairki me esoche kachin ye yangra. Irapachowan leme me e yanger pekonochiang namora. Murin arasay saylang kiran e upon ira ap chapiata rapaki nira seryo ren saura o kiserakan. Ni aras soche tiar ira ap pralang Jerusalem raprabaki salie. Katakate o murinran silu ira ap tiaratanan chen pastarawyo ni e kachkach nan pungan son kaweweko. Karkarong Israel o kakaina mo Israel. Akaros me yang rongorong inanen puryamo ikila sabol me kuprokong. Magparata ni sabol me pasapangkan. Ni seme o ine aratiarata, ira inenen puryamo ikila. Ineo eripachowano, lao, tama ko muyak yung kichmech. Ngayo sama muyach inanen chiwo kila ashtra prabakin ko masali. Aeka chin sabang masani. Tama ko maraprabakin yeki,
Kumasoche esa meyutan pankin miminan chen pasen semi. Ira absoche pachowan wewe kimasen pochech. Sises kachin yang ira kach lang Nazaret. Wasa ekin kachin pekyong ira. Ineo abkin chamachaman mapukach koros o metemetawen. Sises kachin kakirta o kuprokongla o kachin masamasala mon coach o aramasakan.